Set. Action. Okay guys, saat itu adalah day 2. Day 2 aku syuting, hari kedua syuting ba area Samarinda. Itu pukul ini jam tuh pukul 6.54 pagi. Aku nurun dari Tabuan tadi dalam sekitar pukul 6 kayaknya lah 8 jam. So jadi kemarin aku tak sempat opening buat day pertama. Laban aku beruman, aku terus datai, terus level location, aku terus make up, terus shoot. Udah. So tapi aku sempat record lah kemarin, sempat record yang nama pengawal kami kemarin. Cuma aku nggak sempat record opening aja. Dia tanya macam mana saya ngama. Orang yang punya motor pun tak boleh on. Dan tiap toplet. Kalau bisa sikap juga. Oh, dia agak dikit kan? Hah? Dikit kan? Oh, itu. Saya terbalik dengan saya ada kecil, sekarang ada. Kalau shoot film mana ada Makan director. pahamlah. Tapi tengok masa kita Apa? shoot itu, tengok dia punya equipment memang Apa? tahu sampai pakai kren. Makan selagi ada masa. Makan lagi ada masa. Itulah. Itu saya heran Betul, betul. shoot film pakai kren. Oh, okay. Oh, macam kena. Scene 2, shot 2, take 1. Set. Action. Boleh? Nampak ke? Okay. Okay, that's all. Okay, next scene. So we wrap for this scene. Tukar baju for scene 3. Tukar baju. Oke. Itu pergantian scene. Scene ke berapa? Itu saya ke scene ke 4 tapi wah tuh my. So kan ke garek lo guys. Abang sih nanti menyiapkan garek. So aku perlu make garek di Rimpu. So tempat kami shoot area Samarinda itu lah. Tempat tuh area flat. Itu parking jauh guys. Tempat kami shootnya pun jauh. Oh nanti kita pasti bunyi angin, ampun lah. Angin. Oke guys, panas hari itu. Udah tuh kereta. Capek gue. So itu aku udah ngambil garek. Track shoot nggak sojit pintar. Kayaknya kita kementak berikut nyawa jalan. Ujung apa atasnya sekarang skudingku guys, ujungnya mamat guys. Kebetulan so begini seru sih guys. Pedaklah begini kasihin. Dan mau ke mana nama takut lah. So tempat kami tingkat 1 atasnya guys. Tuh. Belum dikit tangga dulu. Despite all the Tapi kalau tak ada Oke guys, kan mau begini, untuk kayak bisa live vlog
atau daily vlog lah, rutin aku untuk 3 hari itu. Dalam 3 hari itu aku akan upload dalam city video. So kita ganti ya. Oke. Oke guys, scene pertama untuk hari itu udah siap. Untuk scene kedua, scene pertama udah 2 jam. So this one, we are just going to drive past. Then we come back here, Oke. right? Then we talk about the next shot. Then we go next shot. Because I don't want you guys to be under the sun. Understand? Right? You already minum air lah. Nah, Ready ha? air bunga. This one. Oh, this one? Oh, this is yours. No. No. Oh, it's yours. Yeah. That's fine. 不是不是不是，这水啊？这是水啊？我到了，烧饭烧到了，应该差不多了。Lydia, finish eating? Not really, but you can keep. Keep ah. Oh. Didian tumpang. Bangku apa? Woi, kamu duduk depan. Mana boleh? Boleh. Belah cukup. Tuh udah. Kita foto. Bukan sebab motor tu kan kena tolak dulu baru dapat masuk. So ya okey lah. Bang. Motor tu kamera. Bangga. Oh, wih. Nice. Did you get it? Moment. Oh, overexposed lah. Ya. Hello, come back. But Oh, video. okay, kita depan dulu. Mana? It's okay. Okay. Baby lapar? Ah. Makan ah. Can I have one? Thank you. Jangan tulis nama aja kalau ada. Gideon. Now it's just nice, cool, not too bright.
juga aku bilang. Haus. 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 Ya. Haus. Segar. Cat itu. Hai vlog. Saya kawan Gideon. Baru je kenal semalam. Aku fikir umur dia 24. Sorry ya Gideon, sorry. Dah Tapi tua dah. ya nampak muda. Bagus. Kau makan apa pun aku tak tahu. Minum sagota. Tak pun minum Camel. Today, second last scene, last shot. These are the crews. Our apa? SC. Oh, that's our SC. And then this is our DOP, aka director. Setiap buka. Alamak lupa. And this is our sound mixer. Yeah. Oh, ngucak ka ba? Okey dah. Pergi. As you can see, he's a strong guy. Our main character. Macam tu lah motor rosak nanti. Ya. Nice. Tapi jangan kerap sangat lah rosak motor kawan nanti. Ya. Ini kau beli tu. Tak. Ulang di dalam. Oh, wow. Kali keempat tu hidup berarti bang. Cam roll. Mana kita kerja? Better if we can cry. Belakang. Ini apa? Scene 14 Scene 14. Tengok Kau tu kau. Tengok phone kamu balance tengah 7,000. rehat daripada buat kerja Foodpanda. Lepas tu minum air dulu, lepas tu Jadi yang tadi tu sambung dengan inilah. No. tak, ni scene baru. Scene baru. Ya, baru. Tidak pakai jaket lagi? Tidak. Tu lah. Masih, tapi terbuka. nanti Ya, terbuka. buka. Nanti akan buka. Dia akan buka kayak gini. Okey. Macam mana director? Jadi salah tu. Oh, macam ni. Macam ni. 3,000. Aku jual mak. Hai. Nama saya Ella. Kita ada nama. Inanglah dia supaya dia ada nama. Sejak lahir pun tak ada. Itu Itu orang yang menangis. Dipaksa menangis. Sedih. Bahagia pun dipaksa menangis. Okay guys, enough for today. Jumpa lagi besok malam.
Ya, ada apa? Hello. Hai, Mana toilet sini ya? Kosong dah. Ada. Okey, kita kena cover. Itu toilet. Oke guys, itu kami kak start shooting. Location nampak depan. Nampak depan tu. So harap ada kenalan, ada apa-apa terjadi lah. Semua berjalan dengan lancar. Tu location lah. Director pula, director. Sekarang kami sudah sampai di last scene. Five roses, ah. Yeah, five roses. No view. Why tak ada view? Got one. Nope, no. Oh, looks like we are the only one viewing it. Reviewing ourselves. Okay guys, finally sudah habis. No more shooting. Okay guys, thank you. Thank you. Sana lagi scene aku habis. So dito kantorin ko baru dulu. Okay guys, dito kami dah 4 hari syuting. 3 hari syuting to hari last and ketemu. All good, all clear, tak ada masalah, tak ada problem, cuaca pun okay. So thank you to dia sudah ajar saya banyak hal dari pelakon ke dari situasi editing ke macam mana ke dari mengarah ke memang thank you lah dia. Sama. Sorry. Oh, Tak lah tadi. Sorry. Saya ingat ada recall. Thank you very much dia. Okay, thank you. Thank you. Ini juga. Okay. Ada. Okay, bagus. Pesan dalam sangat penting important. Ini juga sudah ajar saya banyak hal. Okay, thank you.
semenjak syuting. Yalah, anytime. Fat and evil cat. Well done, Kak. Well done. Ya, thank you. My director. Thank you director sudah Handsome ah. buat saya dalam ya. Ya. Sekejap, salah. Apa tadi handsome? Jangan lupa thank you Owen. Owen. Thank you. Valentino Owen. Valentino. Kayak ini dia makeup saya dan selalu dia makeup saya lah. Dia yang Saya pilih baju, dia pilih baju. memberi rupa yang handsome kepada Kalau dia. pada muka buruk tuh dia lah yang gitu. Thank you lah. Ini juga thank you nih. AC. Step, Step. art director, AC up. art director, AC bukan audio crew kok. assistant crew, Oh, assistant crew. sini kamera. Sandra, Ekal, How many bottle you drink? bagian audio. Sound mixer. Lengkap lah. I can drink one liter, one go. Semua baik. Kecuali dia. Saya pun semua tersombong, semua mineral untuk bergaul. Oke guys. Last time, Ken. Now Jaga kita Oh makanan Toji, semua. jaga makanan. Jaga makanan. Oh Toji, Yes, hi. thank you for the food. Yeah, the PM for this production. You can promote. I have put it on. Ken, my name's Toji Ang. You can follow me on IG at the real Toji Ang. Yeah, you'll be here. Right? Gideon doesn't mind. You gonna give me that. You guys are a very good actor. You know. Mindset dia bisnes semua. Yeah. Kalau buat bisnes ah. No, sebab saya Cina. Iyalah. Mindset Chinese memang bisnes semua. Okay guys, thank you guys.